Hello, yeah. Male, sepuluh apa yang aku send aku lau my SCB wallet. 5 pe file kau male. 5 sen aku lau kanga. Ma furu marka bersah wait. Thanks, Mom. Let me take care of that. Oh, it's okay. Thank you. No, don't worry about it. I got you. Scan and pay, my SCB wallet. You're welcome. If I pop my malafata. I'll pay for that and you can put this back, please. Thanks. Ole best alea. With my SCB wallet, you can now quickly scan and pay for your shopping and bills or even transfer money. Samo Commercial Bank, Samo's best choice for banking. O te whaatalo whantu le sila mai moa so tātou watunu le nei tawa fiafi le ngato Samo nei. Au ilanto wolo mai mo mai so se tafo le nei lalo langi. Whaafetai le tua ilo nalo whatau muli lo tau soifua ma se malo se au na nei. Wo tātou toi wheilua i lumo nuu. Ai le o tua o nuu i pu eo manu, ai le o pu eo mala. I se whaapopongo le tātou por kalame ma sani le nei. O Lau Palota lu leo i lona vaenga se furulima. Tele fuafuanga por kalame mga luenga sa feta loloa yesu o tātou watunu le nava yaso. Leo o tātou fisila whae peo le la awale tumaitai le nei a fiafi. Ono le anga le leifa soa lo tātou tampa au sili le langi. O le nei lava por kalame sa tu fantasia ele WT Media. Fai pa anga male ofisa o komisio fai ngā Palota o le lango le sempor ma le TV tasi. Ai ua mawhai ona awina atu ono le anga le lei ma le lango mai ale Samo Commercial Bank. O lo pue ina atu le nei por kalambe i le mauta o le kane sia metotisia na fio ango sala i lua i savai. Ma o tu atu o lo whanga solo i le ngaruenga restala mo a fio ango sala i lua ma santu i atua. O le whaua ma futa maile a fio ngai a se muntafa ma lolo lima vai pule. O le so upo le official komisio whainga Palota a o se woma mai foi o le nei por kalame o lo o i pia. Tano wha se muntafa. Whaaftai tele malo fo i le soifua manuia se unga mai vasa. Mai se fo i ia o le mai mobar whaafonga tātou watu. No, i tuina mai ia i le wo fo i le official komisio whainga Palota ia o i nei i le portofono pito i lalo ia o le mota o le tate ia i songi lea u te fisota ia tuai ia mai wala au mai maua tuai ta fisota inga ia o lo whapea ona whaatino ai ia le ngā luenga resitala ale official komisio whainga Palota. Ia malo lava le soifua manuia i sio tātou atunu e mai se o le tātou polokalame o Lau Palota o lo leo. Malo le soifua manuia manatu ia le lei lava o na tau whaeilo atu ia vaenga la ave i sila sio tātou atunu ia mai le tūri manu o le official commission whainga Palota i le nei fo i vai aso. Le a mawhai ona mai moa na tātou atunu se unga mai vasa ia mari whaafonga fo ia tātou paanga ia iso sa au nanga maua mai ai le ala ata le TV tasi le tātou Facebook ia lunga fo o le au nanga fo i tūlau o lo whaapeo na maua mai ai le tātou porokalame o vaenga neo le amai mo i ai ia e au fiai ia le fōresanga po le saunoanga mai le afionga i le Commissioner Commission whainga Palota le afionga ia tona foa tu ia Filolo John Stanley o le aia fōresia e fo ia tala lata mai o le tūlanga lo i ai ia ngā luenga matapinanga ale ofisa o le komisio whainga Palota. Ia e mai mo iai i se teimi muri wha ngā solonga o le tātou porokalame a seunga mai vasa pe o le vaenga le o wha ata atu. A wana i misi le mai moa ma le wha fonga tātou atu. No ia tu inatu ia te oe ia i le motele sala whaiolo e mafuta mai ai. Ia se tūlanga fu i wha ngā solonga o le tātou porokalame. Whaafetai lava se muntafa. E tā ua vaenga umai peo na whailo e se muntafa uani sila fia le atunu wai mai se lava ia ila tau lo tu fesilipea ile fa nga solonga nga luenga ale ofisa o komisio whainga Palota. Ai peo no whailo le vaya so botua na ile tātou fola sanga tā ua le nei a fiafi. O le anto mua ile tātou por kalame. Ele ofisa sili o le TV tasi. Le fionga ia ngalu male mana whai esea le sem matawheo. E tusai o le ngā luenga tusitala male au whaasala la wi whainga Palota. E tāua tele le pito la aua tusitala ma ofisa whaasala lau. I whainga upu whai wha demokrasi e so se tunu ulamba. A wā o tusitala, o mata, o talinga, o le leo fo i leo tangata lau tele o so o se tunu. A wai le maua umai tangata i ni a wanoai. I mawhai ono e sa ili mai, ni wha matalanga, po ni tali foi, i ni meo lo tu ufesili ai. Ai mai se lava o mata upu, o lo o whaavai i ai a tātou whai unga whai i aso taitasi.
Ia ma ole tāua la le nā ole tiute ma le matawhai oi o le tusitala. Ma le au whaasala lau, o le saili le au whaamtalanga sao ma le moni. Ma whaailoa atu o tātou atunuu, ina e mawhai na whai unga te tau ma le tala whea ngai al mamalu o tātou atunuu. Awa a whai au tango losa ta whai unga, ia e le tau mate lava le taunu unga e se. Ia o li poti fo ia tāpena e tusitala. E au lava o na pāleni, ma maua i tū umoso o se mata upu. Ma ua ie la fo i tū la fono, e 5 tai ai, whapea fo i a whainga whaavai, e whaatau tai ai le whaatau nuunga o nanga whaasalau mga nuenga whaatu stala. Ma o le tāua o lea fo i vaenga o nanga, mō le lau tele o tangata i so o se tunuu, lea e mafuai ana whaitu la fono, e 5 tai ai le whaatinonga o ia tiute. Ma ua haawa au ina fo i universite ia whaailonga, walto mai whaaptoa i ngā luenga tau whaasalaunga. E le o se ngā luenga la e nofo a leisi o leise me whai. Ia o nālu le whaatino. Ia ai pangalea, le fotua i mai o le to mai whaateno kolosi nei o na pō. Ua mawhai ai e so o se tasi lava. O nālu i lunga o penga ta whaailangi ma whaini whaasalaunga. Whaali ai o na lava manatu. E au noa ma le muli tai i ni tū la fono. Ai o le whaalave la. O lo o whaau ngā ia tangata, ia ni tala whatu, ma whaamatalanga i le whaavaea, e le whaamaunia, pe moni, pe sao. Ia au le whaau ngā lava e tātou, e nisi o tātou tangata o lo mai moa ma whaafonga i ai. Ia whaamatalanga le whaavaea, ma whaamatalanga whatu e le moni. E whaavaea i whaiunga whai. Ia ma ua matua tai se ina ai. Ma nisi o le tātou atunuu. I le soifuanga lava o tātou, o lama soifua ai, e tā ua le whai o la ta whai unga, i lunga o ni whaamtalanga o ta wha maonia e moni masao. Ia ma whai ai o na whai le filifilinga poto. Ia o se whautuanga e le o whaamtalanga uma e te waai ai e sao. E ta tau o na iai le naunau ta inga e fesili, e sanga tuu fesili. Pe moni whaamtalanga o lo whaafonga ma mai mua iai lo tātou watunu. Ai mai se lava i le nei taimi tā ua o le tala whaasolpito o tātou watunu. O le teimo mole u whai e se tātou whai Ngā Palota whaanatinati. Ma e whaalango le lumanai o tātou watunu. I lau whai unga e whai le so. Tā ua lalo si la fia. Pe moni whaamtalanga o lo whai e iai, ma whaavae iai, lau filifilinga, ina ia poto le filifilinga i te whaia. Whaafetai lau a whionga, ngalu male mana mo le whola sanga, e toi whaamanino ai, le pito la awa tūsi tala ma lau whaasala lau, i whai Ngā Palota e peo na tāpena nei, ai maise o whaamtalanga sao mo le moni, e whaia i eila o e filifilinga poto. Ma o tātou whola sanga umai peo na mai mo aila tunuu, i lunga o le polo kalamile nei, e yeilo na sotanga I whai Ngā Palota. O le tātou a ngai se tātou malolonga, a toi taliu mai, ia ona tu ina sao tu lei lea whionga ia sa mutafa, male ofisa o le komisio whai Ngā Palota. Hey, need a ride? No, it's okay. My boyfriend is coming. Piran mongongo choy. Di ba sul? Kaido. Mori pakaikan pan mai pa mori. Ole best alea. With my SCB wallet, you can now quickly scan and pay for your shopping and bills or even transfer money. Samo Commercial Bank, Samo's best choice for banking. You're welcome. Talofa o le Samoa Commercial Bank sala ilua sava ilenei salafai alelei. O tātou whaasalalanga whaapisi nisi le nā mai le tātou langolanga au tū le Samoa Commercial Bank male au whai ngā ruenga lau whawhonga fia le nā le tātou lanlai sala ilua le tamaita e ia whao awha ngalo ia male tamaita ia wanga nui whiro. A o le atu ina atu le avano le nei a se mutafa male ofisa o le komisio whai Ngā Palota. Ia, malo seu go mai vas. Ia o ke masangi ai si vaenga rena. Ai whaafitai, teimo le awaunanga, i le nā fu itu o le motele, ia i nei tua whaafina fwoi o lo ngā lurue ai.
ia e le tautoba la unanga ia ale tātou wharetupe o le Samoa Commercial Bank i le nai tū al mo tele whaafengo fi ai ia mo le nā fo i mamalo le atunu o lo alala le tūre nā ai o le toe tu ina mai o le tātou proklame pe ia o na whailo atu pe whapea o le whatua e mai mo mai le vaengara ni o le tātou proklame maa rori soifua o i nei le tate le o lo whaangasero le ngā luenga i utu atu ia o le anga i mai leo le mamalo le atunu ele i mawhai o nā anga ia ne whaatino le resistara le taimile nā lua tuere ngā luenga le tamusanga whaarua ia o le lona lua ma le tamusanga mua ia le ia i le no whanga le nei ai pe ona o whailo atu ia le fo le sanga le fionga i le ko msina o whainga Palota le ala e mai moa mai ai o le tulanga tāua ia e mai moa le lei whaafufonga le lei ma tau le lei ia le folasanga leo la atu ina atu ona e tāua lo sirafia e tāua lo malamalama ai o se mai le whaafufonga ia pera o sirafia pa i o tātou tunu leo tu ina mai polo inga lea malo le malo le sa tu ina mai la se furu o le masina nei ia tu sai mai tu la fono ia tu ina mai role polo inga lea malo le malo fa pena fo le tu ina tu fa alinga lo fisa nei ia le tu ina tu el ka ko fa nga solonga ka ko nga luenga ta fa per tania for election period le ko ka ko timetable le fa salam me la sutasi o uni ia mo silfie fo i pa yo le atuno o le fa solonga la nga luenga ia o lo tu ina tu ile to puno ta tu lola mo silfie o la sofa you late puno ta tu lola ia ona soilola ia malea so fa la wilo fo le tu ina mai o suitawa fa fi mai suitawa la so fito you lai ta sia ba ya so fa tino nga buenga le mai ile astona ile ora sulu you lai ile se fulu lo le no winga te puni fa lungo suitawa ile so sulu ona astona ile se fulu lo ile udi la sulu you lai yo no so fo la yo o ka pungi lo la ka ko suitawa ya e fo pidio ko fo ko fo le e to e fa u e to ni sui fo yo wa filinga fo le to fa u to e ya pidio ko fa lo ko lo fisa fo le e fa u e to e so fo ni suitawa wa filinga lo la le tava ya o tempo na wa tala fo me meta o le pilota whaala wilo sui ta o camping period o le anganga i o tūlafon o le pilota na whaala wilo ia le whaperta i o camping period a lo tūlafon o le winga na me ia o le whaala wilo sui whaala wilo lungo televise whaala wilo lungo le tio whaala wilo fo ile fontanga mai tu malo ia po fontanga fo i mero hafio anga te tasito lungo tu malo ia po lunga fo o le upenga ta whailangi ma social media. Ai le whapea o se awanorna e tu whaini tupe, ia pe tu whaini me ai, tu lou. Ia po le alama se me whai, wha soli tu la fono. O me umana e ka o soli tu la fono. I lalo tu la fono whainga panota. O le anganga lava i o le campaign period. Ia po le pidiota whaala wiloa. Ia o le mastanga le suita wama, tangata paloka. Fa irua ina ia o alo nganga ba wa foi ni me fina ngalo foi le foi atina ile tu malo wa foi ni por kala me foi manya na fo fo ngala ngala mo ini atina titili ya mon man mi lam telo la tunu ya temila na campaign pi close lole fa ulungo o suita va boka kala foi la ngo nga fa campaign pi ya fa mai ale le ile tolu waso ile yo ile aso o le palo tarititi. Si fia foi me ka palo tarititi le ka o le pre-polling e fa tino la solusu fico au kuso ka ko palo ka wa fa tino la solusu vivo au kuso o campaign period la e ka uma ile sa se fulu lua ile uli o le sa a o luma na ia la solusu fitu o le solulu o le palo kala kiki o ngai fa muka o mai meka o campaign period ia e a fia fo i matu ina na lo fo le lo o la papa po anjo lo papa fa la lo fo fa piso yo termina o tanto o me la lo va ngana wa le wa mai le te
le pilioka whaalau lua le pe ona tuina atu ai. Yang solola i o le kako whainga pāloka le kiki, whainga pāloka le kiki lewa i e whaanganga mo rātou ho i e whainga ruenga i au nanga whaawau. E rātou i whare mai, o le ofiso leo leo, o le tine mu, i o le ofiso tiute, le ofiso whemalanga inga, o le ofiso le EPC, maenga umai e ngā ruru eo whi mau tōku reo tustala. E ngā ruru e tonu i le aso le whaika ko whainga pāloka. Te le aso lusu uiwa o kuso. O le avanoa na mo lantou in whainwha kingo la ko pāloka pe ai whai e le avanoa. I le aso lusu uiwa o kuso. A sa tinonga la e te tauntalsanga me ofisa. E whai pilioka ngai kakala ko i kaungotu ina mai el talsanga. I le ofisa. Mai la so limo Julai. Se i o le aso suru ongo o kuso. O te kaiminga e kaunkunga mai i lau kalsanga ko ngolo ofisa o te e le avanoa i kako pāloka kere la solufu wiwa o no mafoanga o le kikiuke pe ke whainga ruenga pe ke malanga fui fafa. I o te kaimira le kaunga akingo i lau pāloka e kere malanga i fafo o le teimel pāloka rai kiki. E au fie foi mai lantou ia i mautanga sangase, ka au fie whare mai i lantou i no whanga foi e mautanga tamatua. Mapu whangaleli, ia whapena fo ima wai fo tatu no whang whapena i motu salafai, la vei mai rātou matua. Ia e a whie fo ima rātou, po ia ima na unga whapitoa fo ia. Ai ka tau waran sanga mai nei tātou ofisa, rāko e ima na unga whapitoa fo ia le mwhai ai o ngā fo i awai i whare pāloka, i kaimua whare pāloka, whatino e kālanga pāloka. Ia ora whapena ai ka waran sanga me le ofisa ina i lo le ofisa e no whoanga lo iai rātou. E whaino o toila au langa whatino le pāloka fo e rātou na. Ia, o ngā whakingorola i kako pāloka au i le aso rufu wiwa o kuso las whareile le nā. Ia, o na moe rola i o toa a le aso mua o Setema. Ia, e whai kako official account. Aso mo se tema e whai official account le i tu malo uma i lima sukas le sawa ki ngoi kako pāloka. Tasi le vai aso whatino le ngā ruenga le nā. O le aso valu o se tema e tu ina tu ai ia le tūlanga wa iai le whainga pālota i le au malu o le malo. Ia wār tu ina mai o rana whaaringa le tunu o le ato i o whilwhilia i kako whainga pāloka wau. O le nāua manino lau whaafonga ma lau mai moa. O le tūlanga sa o le nā, ia po le wholasanga manino, sao, moni ma wha maoni le nā. Ua whaapea o na sauno iai le a whionga i a tōna whoa, o le whionga fo i a tuia whenolo. O le komisina o whainga pālota, ia i poro kalami o lo whaapea o na whaatulanga ma ngā lulu e ai le ofisa i le taimile nei e pei o na e whaafonga ma iai i lana saunoanga. Ia, ai e le ai lava se whaiwai asa ma se mau. Tātou te nau lava i le lei, pei tai, ia, e le mawhai lava, ia ona asa fo'i ma whaafi tauli. O le mea lea, e iai vāenga i o le asa unua fo'i le whiongo i le komisina, e whaamanino fo'i ia vala ia i le tūlanga o loo mātawina, i le whaangasolonga o le ngā ruenga. Usi mai le whaafonga. I le mai tau o le mitanga ruenga i rātou i o loo tāsanga mai lungo penta whailang. Wa maua i le matanga ruenga ia nisi fo yo wala tu feini fain fa sol tu la fono o a fain fa sol tu la fono wa fa tu mu mai nisi o suyo no po suyo tamai ta yo no po o suyo komiti ia tal sanga ho ia tanga te lungo pe ta failang i o ngai o le singa ka yo wa sa wai mal ko nga me fo le kasiari me bi la ma ku pikinga ko au se fulu la kalus funga ka la ka sanga mai o le memo sirfia ia wa ta fia o mai le ko fa maunia e se suyo se no po se suyo tamai ta yo se no ia kanga ka sanga mai lunga o penga ka failan o fa ki ngwana benga ofisa e fa ki ngwana kanga ka ia ranga sanga ma fa maunia la va ofisa inga wa ko e fa mo ma su nga ofisa langa na i lantou o lai whakawale skala i mauka i ka ua mumu. Ia lana whaanga ia
sui nu ma sui ta mai ta yo nu ia la tu te fa ma ni ia po fa se au fo fa ma ni ia no foanga ia po no fo mau tangata pa lo ka fo lo le skala mai o ne nga yo inga o nga yo no fa sol tu la fono mai a fia ila lo o le vanga se la uli moto lo tu la fono fa nga pa o tangata na te fa la vela veina le nga wenga ko misino fa nga pa o le sol tu la fono mai e le ngata na sala tupi ia fa pena fu ina ia le sala i fal pui o le tan sanga lama i le mamalu le tunu ia alo mamao fainga ia wai le uni fainga le lei ia o le fa le tonu ele nga ben o te fa tino ni ina ia mautino o sao a tonto ia fa maunga o lo tu ina mai e tangata Palota ia malele ia sa ka ko lola i le nganga o kom fa ia ka ko ofisa lona winga o le anganga la vai o le fainga fa bai o ofisa a fai o lau sunga ke fia a fa nga me penga ta fa ilan o lau sunga ke fa kumu me o lau fo e le se me la fa kumu e fo siska nga ka lau fo o ngai le tar fe ngai ma le tu la fo no pe a fai o le ta sanga mai i lo penga ta fa ilan ia le nau tu ina ku fa sa lau ma ofisa nga nga u me lua ia la pata inga ia e le asa me sul fa i le ofisa to e ia i loni meo tu la imai ia fa pena fo nga yo lo fisa tu na tu la fono e ia fo ia isi fa fita li wo pite le ofisa tu ai i me la fa ti no nga lo nga tu o no fa la belabe o committee o sui fo i fa yoli po ni sui fo i fo ta ba il fa nga pa no to lu mana ia fa tu nga lo fisa li ta fa ta ngaina ona fa la belabe fu i le ngā ruenga o whaatino. Ia e mese fōi o lato a watu o tangata e o koe le skala, e whaasā i laro tū la whono. E whapena fōi li pēa o whaitai ngā pāloka e kusa le ia. Whaasā fōi ngō e a mekangaka e waku e pāloka e sā laro tū la whono. O le tāwha i oina tangata ia, ia o lona ti ute nā wha tangata nu o Samoa. Ia, o lona ti ute fōi wha tū la whono i laro ku la whono whai ngā pāloka. E ka kaunga le skala. Mai ka kau ho nga Palota. E le ai se isi tala e lunga atu na i lo le saunoanga lefio ngai le komisina. E pi ona iau ili atu ia vaenga ia ua matawina le ofisa. Ia o loo whaapea foi ona avea matoa. Ia po whaavita uli ili nei foi teimi wo tātou iai. I le whaanga solonga le resitala, te pena ina o le whainga Palota. Ia asi o tātou wa tunu. Ia e peia foi ona ia whaamanino, ma whailo atu. Ia mole sila fia e le tātou atu. No pe ona whaamana tu atu, tala sao, tala moni, leolo e mai mo iai. I le tātou porokalame nei, ia e pe ona e whaafonga mai iai i le whaanga solonga, ia i vai aso taitasi, i lunga o le tātou walaata, le TV tasi, ia malunga fo i o aunanga, o lo mawhaiona e maua mai iai, ia le tātou porokalame, ia ai seunga, ia manatu te tu inatu fo i, ia inisi fo i o vaenga o lo whaanga solo le tātou porokalame. Whaafitai lava se muntafa. O nisi nao ngā luenga le ofisa o komisio whainga Palota e peo na mai mua mai iei lea tunu. A tātou wa ngai le tātou malolonga muli lea. A toi talu mai o na mai mua leo lea tunu i le taunu unga ma le whai unga le tātou Port Kalame. Hey, Bob. Hey! Oh, what? Wow, Amai. I really like the app you're using. You mean my SCB wallet? Yeah, how do I get it? Mom, I'll call you back. I found her. Do you have an SCB account? Yes, I do. Perfect. But first you need to register. Once that's done, you receive an email with a link. Just sign up with the username and password, then download the My SCB Wallet app and you'll be able to scan and pay or transfer money. May malak mena ko fill out phone guys. Make if your mom lamay nangi. Ole best dalea, Samo Commercial Bank. Are you coming? Yes. Samo's best choice for banking. Olo e mai moa mai, Lau Palota o lo leo, I lunga le TV tasi. Whaafitai le tātou langolanga o tū le Samo Commercial Bank, ma le tātou official na e le awhio anga o sala i lua. Ai se mai moa le tunu i le tūlanga sa ia tātou whale resi tala. E pe ona ia awhio anga te tono i tū malo sa le ngatasi, ma le lua, whaabei ma le tū malo palau di tasi. O whonga tulisa a mata mai e ngā luenga resi tala le a solulu. E pe ona whaia le maoto le ka le sia e whakasā.
Sa amatalawa ianga masani le atunu e pe o le whaafeilua inga le awhio anga le whainga ruenga ma whai aile malu o le tai au aua a matafoina na ngā solo antu le awhio anga mo le whai o la atu restala sa whaatala no i fwoi ma le sui o le awhio anga i le tāua o whainga Palota. Le tāua te lele whainga whiwhiringa le atunu silion tāu tūlanga le wei temine tū mai luma i a wawi sei tau mo isi tō manga le tunu wheme mea i waro pumone o wheme mea i le tunu a le tamisanga fo lo whanga solne se whawhitai ar komisina ma le ofisa whawhitai whamama venga wai le au maua umatangata le ofisa ia pia ma o sa lolonga wai ar whawai ma le tua inga le ini tupe o malangai ma ia ne venga ruenga utou whai whawhitai tele lava ma mai le venga ia mesona i tangata matua ma malangai al whainga Palota panu tua tāua le anga o tofia ia taunu whiwhile le atunu o Lau Palota o Lau leo fo ia e maua le manui o Samoa nei mātai au mai rua Sa so mai ai ma le awhio anga whaia ai na whaia fo i lea i le maota o le kalesia me tutisi o le toa tele o tangata Samoa atu o ta mamatina mātutua la tau tele i maua le avanoa mua whaali foi le fina ngalo le sunga ya fuala au se leni e le tāua o whainga Palota. Le ngei la foi fio anga ma le ngei kumalo sa solo pule lava i kulanga o liu le kofa ma le moe ma le whaukanga ma sose moe aru lu mau ya kusalenga wale kasi ale whawhikingo aleanga o se sui mangui ai le kumalo ele alu onga o whaakumolang kanga pe ai alu a ongo seo ngā mori kumalo lau kele ile anga whioanga ma lea whioanga e ngā ia mangingo i malama pe ia onga whaafonga fo ili kako kungu uri kele o viesinga ma whaafika uri ukula i mai kako malo ia ai wha moe ai ko wha mai le langi soangi ni finga ngalo ka mali i ma whailaunga ma ia mai se foi o upu mai o le kumalo mo ngā lau kele i kangaka lau kele i ngā ia mai ai le whiriwhiringa kongu ma e mangui ai le kumalo o le wha moe a wae e le wha pe whai mo kākou o mo whangau ma i lumanga ia mangui ai lo lako si manga ma le lumanga i o whangau malo le kumalo mai se afu e le whapiko au ngafa fo i se nguu po se whioanga le ai o le kumalo a koa kangi aku le kumalo i se mea mo mi ai o lela leo le whiri ma le ko o le kumalo kasi le fo i ngake moria le ko whai e kongo whainga upo malo pe ngā ai kongo le parimeni Sa tu whaantasi ngā luenga restala vai pua mafonga savai ele maoto le kalesia me tutisia fonga savai toa tele sa awai masauno ai male pule nu o fonga savai a vaonga yo nā tana ele tā ua o le whao ngā le leio a panoa o ngi whakamala sa silea ngai mai e whaile skala mo le kako karo mo le paloka kako malo Samoa o lo roma o le amanga ia ma le avangoa e le foi whalua ke kongu foi whamoe o ka uko moi foi ulanga ma pasao le malo ia oia tia ko ngere lua afe a o le o mori kingo mai ma fio mai kongu o la wil ele ma le fio ia ke longa le ale le sengu melo fonga sa wa le mo ni mai ma le aso o le ka o le ngime o le skala o lo sao le ma lo leo i fai lo kongu fai o le malo mai o lau ka fai yoi le ke langolango ai ma fai fo i masao ka koku lo langolango ma lau ka kua ma ka vela e ala de Lau Palota e ngā kia lo kingo kulo ia o lau whamomua le ua mai lau le skala na sau noi fo i male sui tamai tai o vai pua ia sa wanga tua le tāua o whainga Palota Yo le toe aso nei nei moa e whai e le stala awa ni whatamala se tangata ne i te ua misi lana Palota.
ona le au ngā atua lea, le mea tāua, ia na utou sinsina mai, o ka se toa tele, lango ina le wha moe pe una iele ne yaso, tāua tele le whainga pālota o lo alo atu iele atu no, wai tali tonu lava, ia o le whainga pālota, ia e te mo o mia ile tangata e maua mai ele fesoasoani mo ainga o nuu ai mai se fo le kalesia ia ai mai se fo le malo Samoa ia palota male poto ia palota male faaloalo ia tu uma fapena o sangone sa faawau mai ngā ruanga restaurant le astofi e pe ona faia ile maoto le kalesia me tutisi e na ole to tolu le fai ngā ruanga ngā lue ai ole to tele ole afio anga na usu atu o ta mama tina matutua sasa unoi male suita mai tai o sangone ilona fa moenga mole Whainga Palota ia ole palota lava ina ia manuia le tinu atu a mata mai lava iele I whana nau mai ia whapena fo I wa tangata lau tele o Samoa wa iei taimnei sa ave lava le fa moa tina mata mama tutua mole whai o lanto restala sa faali foi male fina ngalo le tina ia le ativa ele tau o lo awai I Whainga Palota ma lo fa moenga ina ia manuia I le tumalo atoa o se vai mamau I lo watangata o le whatawaina moa whatawaina o au le tangata o le alu e pa e whaile e kisi mo le Palota lona lua o lo ainga lo tō lua mala o whanau tolu o lo no ia fa o lo e kalesia ia ai mai se fo I ole o se vava ai mamau le lumanai mai mana o mia e lo watangata se tangata e tu mai taimine e tua ia ile I tu malo tua fo ia lo no ona e ile vava ai mamau ia I taimine ia o lo fa pea ona lo ngala lo ile lo fo I po fo ia ile sa o maleton ai tātou te wha moe mea o mai le atua. O le atua e au mai le loto ia te oe maa. E ma whai ai ona whailau whiriwhiringa sao. Whailau whiriwhiringa tonu. O ai le tangata o le atua ia ile. Ia lo ua tangata mo le lumanai. Wase manu ia lau tele. E tā ua le whaasoa. E lu I tāua I fo I le toa tele o tā penai. Mo le Whainga Palota. O le angai o tufoi o le awhio ango sangone toa tele I tangata matutua. Wha le aini se o le tupulanga talavou le teminau o atuai le tānta wāse singa I le tai au. Sa tu wha atasi fo I lunga ma fo I lalo. E le moto le kalesia me tutisia fo I lunga. E o atu le tānta wāse singa. O atu o tele fo I wa awa yantu. Wha antala noa I male suia tupulanga talavou. E le tāua o Whainga Palota. Ia o te iloa o le tāua o le Palota I tupulanga talavou. Ona o talavou o le lumana ai le usa tatu atu mo le alualuanga I luma mo po le silima tausanga, sifuri tausanga. Ia pe o le tāuana o le Palota I tupulanga talavou usa tatu atu no. Te iloa a whapea o le Palota ia e whiwhili e te Palota I le poto o lau ai a te taulia. Ia o te iloa o le tāua wholina, awane o tatu vale tu lima tatu Palota. Ai ia tatu Palota male poto. Ia o te iloa o tatu Palota male poto. Ia o te iloa ma tatu fuafua I se suia ngawaa. A wase manu o tatu atu no, o le no, ia e ka lesia. Ia o sa tali atu lea, whaftai. O se vainga le nasa ia tātou whale restala ia whio anga Samoa atu lea solulu male astofi. Ia ma fina ngalo whaalia mai sui o whio anga I le tāua o Whainga Palota. Ai tāua le sila fia le atunu po le asa fwai numero wasi tiane iai leo whai o tātou tangata wa mai ona re. Se tala toi tu watu lea manoa ia se muntafa. Le whaftai tele a seu ko mai vasa ma le whaafonga o tātou atunu ia o te manato leo e siringia le tūlanga o se tera le tamai ia I se tūlanga wa iai ia le tātou whainumera o le tūlanga o le tātou restala pe a whapasene fo o te manato ia o le asau noa pe le fionga le komisina pe ona o whai atu e le sesi e siri atu pe asau noa le fionga le komisina ai o se maina mai moa ai avatu le au te lenga male atuanga o lo ieringa luenga restala ia pe ona mai tawina ile nei fo I asu Whaftai o le kako whaamamanga la tamai lea mai le balu
tā le valua na po, o ila sa sulua uni. O la stofi lea, kako whaamaumaunga o iai te minei, ua fitu fulfa afe iwa salau iwa lima, fitu se fulfa afe iwa salau iwa lima, o tusa mare ono sulfa pasene, ono sulfa pasene, o le salau su fitu lua salau iwa lima, o le lola tauna iai, o le awhai o la tobu o le tatau o na le stala, to e fasulu afe lua salau totu fulu, fasulu afe lua salau totu fulu, tusa mare totu fulu ono pasene na, o la tobu. Ia, o la lawa e koe koluka vai aso i koe, e le ka pungia ka kolola, ia ka kalo koe ka koe pungu, ia whaongana manoa. O le unga luelo hisa i o i mauta whaera tate, mauta malo i tate i songi, ia le wakala ka ko vai ngai nā, e whapenga fo i o mawhalta alo ni meletas, i o tuana i matura fo ka kala ka ko o ngai ngā, mo i la ko i le skala lama. A o la ko umanga fai melele se kala lunga o penga ka failan. Koe a le pu eo o lo filima ma pu elaka. O ngeila mo nuka tauna na suma iai. O le wha maunga mo la ko e paroka mai whaanganga o penga te failangi mo la sirifia ka ko atunu. I la tō tārsanga mai whaanganga o penga te failangi mai fafo ko sa mo. A se lau lima suma le valu. I le o mai anga po le kālewalu anga po ngā se fulu kolu la kou wa mahe a le lei. O se lau wha lima la kou e le i mahe a whakingonga o le kako le skala longo winga e o leo i la ko swafa lunga le lola. O nā kou o longo fo i Samoa ngā kārsanga mai lima afe ongo se lau sukasi. Lima afe ongo se lau sukasi la kou wa mahe a o nga whakingo la ko pu e no ata, ia pu e alo filima, ma lo e le ngō lunga le lola. Lua afe lima salau lima fiku. Lua afe lima salau lima fiku. Ko e kōlu afe lima sulfa. I la ko kaungo mai e pu e la ko ata, ia ma pu e fo ia la ko alo filima. O le whaamaunga na le tāo le varunga ne po. Pei lawang silfia lo, o whaangasol perkakunga ruenga le skala te minei, leu kalaia ka kou mauka fui le o i tati songi, ia whapenga fo i marwharta aro ni mera tasi o kua ngai mako, ka kala le iwa le tae au la sunga fua tau la sforile, ia tapuni le baru le po. Mo le motu te le sarafai o lo wha mahe a le lei, le tae mirisanga lona lua i le mautai, i le motu i sarafai. A o le sunga fua le vaso fo, e tatala ai le mauta whai Samoa, matanga luengo tina, ta mai tai manga nu, te sota, le salunga, ia la whatino e fo inai, ka kuliskana inga, ia au wha solo pese i wha umma mai, ia le kamisanga lunga lua, i sana whai o lunga luele si vaenga. Ia, ka sanga po alma maru le tātua tunu, ka ko onsa ia le pūlanga wa iai, o nu wawai whata apel pāna meni. Ia, ma ka kuska ia le pūla whongo pe ona, tu ina mai ai i whamsingo maurunga ia tawa whakingo ka ko paro ko ngole o le tolu masina ele ngata fo i lai lea mole silifia o ngā ruenga umale ofisa sa ka whakingo le ongo masina tu sai mai kura fongo whainga paro ia o le ua a mai umelano le tolu masina e whai fo i la o le nau mai o tau i le tūranga mo ia ia mai maupanga pe kusa fo i manau na o ofisa sa iai ai o le kakaloa ia pe o kako ko sa o le wa fa penga ma va ku le siko kele la fa nga nga lu nga i va fa kingo le skala ai le ase umio le skala fa kingo ia o me ka uli la vola to mo pepa wa le a ko pepa ke a fio mo le fa kingo le skala o pepa ta ua o lo pepa fa nau e ma so pepa fa i lo fo le si le fia la suma i ko kusa lo swa fa no pepa i ma lo swafa no pe whanau. Ia iai lo waka no pe whaino. E mwhaingai lo e tonu le unga pe whanau. Ai mosu kalato e matai. Ia pe makai fure ua whapenau whaamaunia whaaletu la fono. Ia lo swafa matai. E ku inga ko fo ia wahai ia le skala lo swafa. Ia e whapenganga kārsona ku kako atunu. Ia lava pepele o sa i o la e mwhakingol ngā luenga le ofisa i le me sili o le lei. E mwhainga whakingo, ang po fai mga mero fisai o i whalkalo ang po.
ngun mele kasi o ke sulu nga po fa kwa mai ana o pa I o le tunu ia nga manga va mai do ofisa ka manga vele val o le nganga na ia e kalo ko ia la mo ma pelo sai ma bla pale o lo kan fa ofisa le va ve fan fanti noi terminate pe nga fa lo ko le yo si va nga le fa nga solo le skale se va I lunga ka me sanga lunga lua ia o va so fo o la fa popo mai foi le na foi vai nga ia va ve ai ma to tele o fa nga bu en fa fa ki ngol ka ko nga wen ia ka sanga nga pa yo le tu no ia ka ko on sai le fo e on sai lo fi sai nga wen nga ia fa nga fa le skala o me la ko wa nga va ia fa ki ngol ka ko fa nga pa lo ka o de talo nga ka ko tu le nga fa lo ia la vo pe ka ko on sai o le na ua whaafonga ia I le hau te teilenga le na ia o le tūlanga lo iai le tātou numera o le mano le tunu ua mai a foi ona resitala ia a whaapasene foi o le na ua whailo atu e pia foi ona whailo atu ia le lava le sauno pea o le fionga le komisina ia e patu ia whaamtalanga sao ma le atoanga le na aina ona o whaapipi ia le na saunoanga o le ono sai ia ono sai do tātou atunu e le ngata o le angai I mulinuu o le angai mai nei le tate o le angai ia I ngauta I le timwani tona I mato ai mese fo I le motele sala fai afio anga ia fa anga solo ai le ngaluenga o te toi fa popo atu de tala lea ia ono sai lava lo ono sai le anga o le sa fa fengo fie ele ofisa le anga ia tuitua pe tai le mafai ono to lava ne fa o ngale ava no le na ia pe yo le to vi so ni atu lea fa malosi buta tu tu o musa te ko mai vasa te wolu ngatu le se tala foi mai ne komis ko komisino venga palota ngal wenga vai so fo le ngal uta tu vesili sa vai ia ona o le tulanga lea o te to fa malosi tu lava o to ia fo fa vai ia po o tatu ia I tolo fo fa vai au to te avele tala se le na le uta se ai ia nisi wa fio anga ma nisi tu malo I savai ono le tala se le no to avel fa ngol vai asu wa mafuai ona taule mautonu nisi wa fio anga I tu malo ile I o te ngal wenga e pe on fa atu tala sa ore sa no ele fio ngol komsina le foi tabula to iso mato vai male por kalambre nei o lau palota o lo leo o tala sa ona o to ia fo fa vai so ye to fa le nga mea ma se ai ia fa talanga awe le malo le tunu au ye de tulanga ma ale le nei ai fa fonga mai tu malo ia la o ele ngal wenga o le aso ngafua se fulu ono o Iuni o Palauli Lua Puleia ma papa o le afaatino I le nofuanga e whakasai puleia o sili o le afaatino le metutisi sili I tu malo sa tu paitea sa tu fia ma vai ngā o le metutisi vai ngā aso lua se fulu fitu o Iuni pitono uta pitono utai ma mosula e whaia I le metutisi I pitono utai I tu malo Palauli tolu Bailoa e whaia I le e whakasa. Wai to muli ma wha ala e wha atino I le katoriko I vai to muli. Tūlanga tāura nā lewa wha amarino atu he lau mai mua mai le tūlanga whiolo e silsila mai ei no fuanga le wha atino I le ngā luenga ia I le vai aso fau e au whene ingalo o le aso ngofua ia po le aso atai au. Leo le a wha apelo o ne te tala ai ia le au nanga lea le ofisa o le komisio whainga Palota I le fale sa moa o le matanga luenga o tina matama itai a tina e o nuu banga vaso o tai sale lolonga o ina le la atapu vai tas iai e mai tau mai o inei tate lea tatu te iai o le timwani tona imato ma le fale sa moa ia o le moto tina matama itai sale lolonga peyo vaenga te tele ia le la atau la ia inga luenga resitala ale ofisa o le komisio whainga Palota le atapuni tatu ofisa I le maketi sale lolonga a le la atapu vai tas ia I le fale sa moa o tina matama ita e whaatino I le ngā luenga sa ia o lava I le aso whao iulai le te puni ai le tātou lola. Ai wha mai a mai e tō mālo I e toi pe ona uta ua. E a ngai e tu lava tātou team se whaatino I a ngā luenga resitala I le wha mai a mai o Palauli Lua, Santu Paitea, ma Palauli Tolu. Ai te tala foi I le tātou ofisa lela iai I le fale Samoa ia o le mauto tinama tam itai I sa le longa e pe ona iai ia o si atoanga le nā mo le sirafia le tātou atinu se unga mai vasa wha tai foi mo le avanoa o whailoa tuai ia tūlanga malava ngā luenga mai le ofisa o komisio whainga Palota wha tai le wha whonga mai ai mai se o wom pa anga uma se unga mai vasa la tue tani watu le tātou porokalami Whaafitai lava se muntafa. Ia momoli le whaamaloia I lantou mai honoris tala ai na o se tuwa lalo ma toi whaamanatu le mamalo le antunuu
nga ia to fa ya la to restala ya nga ia to ma so fong vai o so me to mafa ia mafuala o mo ila to to mafa fuala au ai silio na fa tawa ya le mana to mai o pepa mo mia a wan le fa yo lo restala ya le nga to foilea ya o le fa le leo so to singa de fale ona e nga i mai lo le ya awa ya le fa yo lo restala ya o ta tu to tinga ina lava ta to ya ono ta to lava le fa tali ele temi muli mai manato le to lunga le na ta to vai nga se limba fa taile finga kom sina male officer komisio finga palota o le sampor male tv tasi bo moli fo le fa tai le ta to lango o tu le samo commercial bank fa tai le lango ino ta to por kalame fa tai fo le sunga le fa fe ngai ya so siua male kani se meto tise sala ilu le fa avno ino mota mo le po ino le tanto por kalame fa tai ya lesi ma fa sulu i te filo i foi lalo mo le fa le futa mo le tau singa le tanto o fenga wenga fa tai le fionga ya papali i Richard Wetzel ma le fenga wenga o le Lata Plantation sa tali malo le malanga mai ya le tanto ofisa o longa sia fo ile vai o numero tansi sa mo le samo H2O a wa lo so fu malo lo ina wo mo we foi ya mali malo so le tanto o fenga wenga resitala mo le fenga palota male poto o Lau Palota o lo leo sesio na fa poponga ile vai aso asau e tawulungai le motu nei sala fai anga le leila li fenga malo longo le nei afi to fa so fua. Do you want to talk to him? Okay, sure. My mom wants to talk to you. Oh, hey, Mom. Whoa, I will get fully. My SCB wallet. Oh, what name my own? Oh, yeah. Billy Boy, I got you. Okay, love you. Come here, Mom. Ole best alea. With my SCB wallet, you can now quickly scan and pay for your shopping and bills or even transfer money. Samo Commercial Bank, Samo's best choice for banking.